to serve you breakfast, bring you the very best, the latest. The it's a brand new day, and we are here to serve you breakfast. Yeah, to you made anything said, Anidaso Wɔhɔ Obia and I pay. Now we're streaming live on Facebook, Facebook page in the SWA, DLFM 106.9 on YouTube. Bra Facebook page no so na fe won so share link no ma wo foforo bi so into me ehwe bi share link no just share the link na fe wo foforo bi so into me ehwe bi wo ba so na the comment ato honom kama na fe wo foforo bi so atumi akenkan na wo foforo bi so atumi ahu de ekoso madika ka cho de da se na ye woda aye ohoma bobo so me no da etoso dumie no won fempem ye no ani aduonu nam ane second day ye nuanom your man kuma your offer no ma what will be and the second day of the examination and I pay you be home come on. For WhatsApp message in the brand 0593 40 6565 0593 40 6565 and then the WhatsApp line now. What the WhatsApp messages in first one. Yeah, team konya so you sorry a chere and I pay no what and you be sorry to so. Many I would see me and I pay mesro. Mamini wo ending nkomo kakra. Me pesa mini wo di nkomo kakra. Nkomo a mini wo di no. Matu ne din se aya kansempa e ma wo ho. Enkan kugu sam da biara da. Ana pe nkomo a mini wo di no. Aya kansempa e ma wo ho. Kansempa e ma wo ho. Kansempa e ma wo ho. Me kan impressing. Akane mi ensa. Kansempa ma ho. Now walking kind Bible no James 3 chapter 10. Also from the same mouth comes blessing and cursing. Wajidi ni wanuma ni yesese inshira ene nomie. Dia wode wano beka no eno wana bebe mama wo. Nti ya kansempa ma ho. Minu Kristo ni. Minu agidi ni. Wobi a wo tie mi anopai. Anopai misrawo. Aya kansempa ema ho kasa me kofi wo de faudin hye ho wa wutie no faudin hye ho kasa me kwabena me ye me kwabena me mba bedi ye me kwabena ebesi ye ma me minimo oba ta bia wotumi kasa he wo meba afia wo be bre papa ampa abofra ne benyin na wo bre ntana pai mesra nkoma me ne wudie no kansempa ema ho isanse Shona mayati asiye. Wasi wajidi ni wanumu ni esiesie enshira ene nomie. Dia wodi wanui ebeka no. Eno. Ene bebe mama wo. Wumbana wo honum no. Aya kansempa. Kanshira sem gu wonso. Kanshira sem gu wo yire so. Kanshira sem gu wo kunu so. Kansempa ema wo ho. Ka inshira sem ma wo ho. Ya men kanu mi ensem de biara da sa wo sa me ba we wo so aso den wo be bre papa ampa abofra ne benyin no wo bre ntia no pay mesro minu a wutie me me papa wutie me wo fa se a wutie me kan sempa ma ho enkan kuguo sem de biara da be di kan ka che wo de da okay kan tro no a James 3:10. So from the same mouth comes blessings and cursing. Wajidi ni wanum and yes inshra and nomia. 17 minutes after 6 a.m. here. You're from a Hitman. Over to me from a Brakwabna. Marche. La la la
Ensionia busumpo Onyeni bambi butu ono Ente yesuria Never wanted Chiramano Waine bantawo Never wanted Chiramano Jesus La 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 Monsomo Jesus La 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 Monsomo Gansia tu fompolu Onyeni bambi butu ono Ensionia busumpo Onyeni bambi butu ono Ente suria Minya Chiramano Waine bantawo Never wanted Anidaso Wɔhɔ La 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 Monsomo Jesus La 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 Monsomo 20 minutes after 6 a.m. here. Still the breakfast show is on. Anidaso Obia. Out of here tonight. That is something about right Facebook page. And so also back one watch a link now. I'm off for Frobin so to me live on Facebook DLFM 106.9. Ara pe braso se me bi telephone to na fe won so friend na wo de waseda ba ya da nyankopon ase na ma wo friend 0593406565 0534050199 ya da nyankopon ase. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa cheer for say. Mama wa homa ni twetwese gina ye. Mama ma minti wa no pay. Yo ano pay me de Nyankopon asema wonkwa. Amen. Esa na sempa na Sunday abre ano pay Nyankopon ya okese onsira pa. Amen. Be twa de Nyankopon ase e ma ye papa da de Lumba oni na yiri na busu nyina. Dana mi Sunday Nyankopon ase e ma de regiment fo nyina omonkwa. Be Sunday Nyankopon ase ma mi sunu na busu. Me Sunday Nyankopon ase kese se no a de emai ko ba e wa so biem. Ye san sere ni son san fo mu kombra. Oh, yes, amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa cheer for say. Come to 11. Mrs. Minta. Oh, your first say. Okay. Me and Nyankopon ase anopay. The radiasi. Say nyamia apua ye ma adepachi and the yawada abetuye. Nyani pe nyina no munyane sa. Naso nyamia hweye ye money ni ye ndi ya ye aboye ho ban ama yawada abetuye bio. Enti me de radiasi. Sansu de radiasi de mamemba bakobra nde ye me ba me second born birthday. Friend Clifford Kwenu. Miss Renya Mishra de Mano. Say Nyamembuano, no be penipa. No nye basabasa. Na dibia wa de sabe kan bia so. Enye nkoso mano. Ewo adumunti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, welcome. Me pa cheer for say. Afia ko de kasasa sai. Afia na paye na Nyankopon ase. Eso Nyankopon ase na awade ni. No crepa. Maybe my first. And I know page down from which will be seen. So I said, Ombo by neighbors through home. Only from Yamin Shaw, so son of Bia, Oman Cransaston. Ekita Nadiasa. There is the Anidia not to say Hitman upon Hitman to say. Also, Yamin Shaw. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, Bracabra. Me pa cheer for say. But I could see you, Casua. Akosia na Nyankopon ase anopay. Bracabra na fenya minshira pa. Amen. Na okesi anope wasema odi abane mu yedru. Na minshira onye okesi. Bija owura Yesu ase. Sa anope wa maye nkwa foforo. O maye nkwa foforo se ya. Na ni da so Wɔhɔ maye. Enti ye da na se. Yesi ye nwie na se da ma de bia ada. Wa wo yo nyame a wutumi ade nyina ye. Anope no nyam nka udin. Enen so wahwe ye so. Ama ye da ye ya sori a. Yenim se ni da so Wɔhɔ maye. Ye da owura Yesu ase. Ewo na doye bibrebe nti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, welcome. Me pa cheer for say. Acho mami akosi ni. Mami akosia no pay na Nyankopon ase. Acho anope
Yankopon sa bi wi mbiem wi no pepe na yehu ne han ne kora che de bia se nyame yehu ye mabo wabuye bi anope nso ye dia se da kese pa ma ni tin anope anza sa oda na sa ade anchewa ni nyame ni asembisa isa de pa chen dia se ye bia fi ye ni ebusua Ghana ni dio Amen. Amen. May that sister also what to me after 0593406565. I don't pay the Yankopon se also was said that would the men Yankopon no brasso so wo frɛ wo Anidaso Wɔhɔ bi adwumadi so na wo nso wo de was said that Ediaba. Good morning. Morning. Me pa your friend say Jennifer ni orande so. Jennifer no pay the Yankopon se. No pensi e danya me asisa we gwie se ye fu ba ku muma. Na dia chiante bonibia na DLFM nso ya danya me asima mu de bia na nyuma pa mu de ba na ya ka ne se wo mu kwakwato ya de ne sha ne nsa nkolo mu ko school so ya de ne sha ne nsa no pe ya da na se na dumti amen. Good morning. Good morning, Brother. Me pa your friend say Nana we see you to my committee 5. Nana anope the Yankopon se. No pay di Yankopon say ye na wan wa di ni bi o ma ya soro fra wu fom na no pay ya. Ene mabusi obi a hon take ma here for college situation obi a hon take ma na da system koma na ya da na se ma ye papa da di Lumba na nkwa ne DJ Hitman on kwa. Amen. Me that say. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, me pa your friend say. Auntie Mary ni na nyasu ndi nka. Auntie Mary Yankopon ye the Yankopon se anope. And I don't pay the radiastic. So when we are mobile, a day young quan a chair. When we DJ Hitman, so mobile. What you would attack the dear would feet, a do our back a tumor more soon. Amen. That the Lumba in a bush now, so I say. Na me enshira woman. Na me nyomo kese. Na me two among quandem. Say ele yesu ya se bia fata say yesu yetimi kasta wo radio so e dey radiase ma me ne mebusu nyina e dey DL college members ni nyina e dey radiase ma obi biara nkwa o yesu di ma dominate amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, me pa your friend say. Yes, from piano me kasa put my new town. Piano na pay the Yankopon say. Oh, I thank God for my life this morning. For give me another day. I thank you for your life. Amen. Piano yeah that's the sound of a one so what do I say that Ediaba Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Good morning. Me pa your friend say. Me ba cho miracle. Miracle na pay the Yankopon say. Oh, one of me the radio sister mama me no me don't say. Na be. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes sir, me pa your friend say. From a dame capacity about 45. And a pay the Yankopon say. I'm a first I answer my Guarda to Makasi, Amen. Yeah, that's the set one so what to be a friend of pay. Good morning. Morning, Hitman. Me pa your friend say. Mama Esther New. Easily gone. Mama na pay the Yankopon say. The radias say, send us was some young war high. The radias is why I can see what your brabum. The radia yamam in radia. Man say radio also. Me that say pa. Hitman, madam. A radia see what brabos. Amen. Said dear, with me ya but remaye. Amen. The radia see what the Lumba. Na this one dear. Nyamia ya chere no me radia see. Me da radia see what your busia nyina brabos so. Onkoso no more yetendia no matter the Lumba so fat TV station mra. Amen. The radia say amen. Amen. Good morning. Good morning. Man dream panas home. Yeah. And I pay the Yankopon say. Very enemy ma yada Yankopon so we be so okay for other pay. Ma me moshi na me kochebi na me kochia pastor aye ado practical software aye chebi ana pay bi channel papa. Man dream plan ma Yo, man dream plan pay me that's set one so what to me afraid from Suhum na wode won chia and so wasida Ediaba. Good morning. Good morning, Hitman. Yes sir. Me pa cho me hu ya pa ya first say. Moses ni odowenya. Moses ya na Yankopon say. Ano pa nso dia ase dan kwa so dia adum na do ye dia ye si ayi ni nasin kwa. Amen. Amen. Moses ya that say. Good morning.
Oh, good morning. Me pacho frosay. Me pacho we original tornado agona swedro. Tornado no pay yen nyankopon say. Oh, one of say the radio say send right die na yan sorry anke wine and ke baby sam ni akwenya bia. And so nyame ahu yembo say ne den so yen se bia but ye de nyame ase bebre swedro for ye chia DLFM pa. You mongo so enti wa agona swedro. Good morning. Morning, Rakobra. Me pacho me jo so ye frosay. And Abraham can say Fianya. You ante ana pay yen nyankopon say. Yo, Baba, and pay me my and you talk a crack. Tuning na. Radia, yes, so. Yeah, my day, party. Yeah, Bill. Yeah, Ayadom, Marapa, my see, Sanya, yes, yeah, yes, so Amparo, Amade, Pasi, Ampara, Ayado, Marco, Amarasi, Sanya, yes, Amen, yeah, that's pay. Good morning. Good morning, Rakobra. Me ba che frosay. No come to you. Mrs. Minta. Yeah. Ana pay yen nyankopon say. Ana pay yen nyame ase. Rakobra no bibi e na mi so dey. Oh. Wow. Name so day. Happy so day. Thank you. I'm sure. I know me I'm sorry. Yana me nante ye. Se me se sina me bu nkompon ko hwe mechi a na nkan san fata me. Na adum bi aso me so. Because me nim papa bi amaya ma okesie. Abo me ni mebusia ho ban. Ano penta chama da bodu moje di na emu afu stania. Asem ne sa sedanka ni di. Ye jan kwala omo twere nso hane nsa. Sanya ode omo kondra no san fo mo nkomra ndi ya. Ba ko ban yami sure. Amen. Ano pay na family ewum. Nim so afoforo so afa ne di ewum. De raden kayo de bia on fan sampane hyewa no. Ombo woni fiefo ho ban. DLFM Daddy Lumba ebusuekuo ni nyina se na maka mo ho abom ne rade ma odo ne nkoso nyini na de bia mo nkyere ye kwan pa no na ye mfa so de rade asu bebre wonde de so ende ne wo mu bia no ye je mu ma no san se chana pa yame ya na beda na se amen ora Ernest Ado anope wotie dwumade no so woda nyankopon se e ma na brabo ne na busu nyina doorbell anope wo so woda nyankopon se. Good morning Hitman. Me pass you for say the friend big in Casa Furniture Camp. Anope wadaroma ye na nyankopon se. Anopa we danyamia se wa ma ade fabia tachi ebium. Ye danasi. So yesu dream. Amen. Thank you so much for calling this morning. 0593406565. Good morning. Good morning. Anja ubeni. Okra ho hipa anope ye na nyankopon se. Aske dodo wani. Mami tiwe. Na the person that was talking for Yankopon ase. E wan hwe ne fon so ne mra to ho. Ma ade party me na moje die fusana wo mi mu dia na me asedan kan din. Ayi kan din. Onko so ambo ye ho bambre na abri nyina. Na die adwuma ko ni na kofa bayi na. E be mbusu ne san yon peri na tungu mayen. Bibia mu no. Ye fa na asedan ni. Ye na asedan ni ka bia be hye ne die no nyam. Ya ka so na sapo wade ono na waye. Wo di bi sa wo Yesu Kristo din wo wan na ne pe ya dominti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patcho your for say. DJ Hitman brave for me yo. Ana pay the Mr. Mo DC dan so ma. Yo, ana pay ye na Yakopon say. Yeah, Hitman. Me hwe ya we nyame adwuma wo bona. Ano wo den papa. Hello? Oh, too bad. Hello. Good morning. Good morning. Me patcho your for say. Patcho your family Gladys, Mikasa Fitama. Gladys anope ye na Yakopon say. And none of pay me the radia say, a walk and pension in Abidu. Wama departure me. There's a Shamada Bojumna Muja A.D. Moon from Sania. Medana send no pay Emma me bushi and me Juma and a madofu funa. Oh, yes, Christo Dimunsi. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho your saying. Hitman patcho family, Mikasa Fry no sound. Lizzie anope ye na Yakopon say. On the face the radia. Hitman yakoda ti say ufuo. No correct. Yes, all no about time and sekura yimu. And I do the swim nyina we mu kum kata yen so boy ho ban hwe yen so
anɔpa yi asɔre yɛ hu ne han fɛfɛɛfɛ a mene me fie ne mabusua nyinaa yɛka sɛ ne din na anuonyam nka na dom nti amen. Amen, Lizzie. Thank you so much for calling. Good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. But you're first, I'll cast a free him. But your friend is Sakode, make us a free tema community 11. And I'll pay you then Yanko say. Yo, DJ Midase, Midanyamiase, Emma Mabushia, Midanyamiase, Emma Masorifo, Midanyamiase, Emma Omamini Mutifie, Midanyamiase, Mammy Namfunina, Midanyamiase, my DLFM Funina. Amen. Yes, you do. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me patch you first say. Kofi, my name is Kasafi Ashai, my Diamond City. Kofi, I'm paying the Yanko say. The Diamond City, na Doye Wɔhɔ. Amen. Amen. Kofi, that's so to me. Alfred. Good morning. Someone, sir, Hitman. Gideon. Yes, sir. You're the Yanko say. Adumadume. Kanya PSO. And I think I was doing that. Hitman. Gideon. Into a tour South Africa. Driver need be an yashi at the shen any school for I could wear zoom and moon now. And any baby dress on it. So rather best room. I see I nipa any. Nay, ye kuma credit. Ghana, ye find your future. The education ministry and share a Mramfanto. Ashankafo nyinaa so zenzoto na opakia enfehwe so de nkwala akofo school ebe 19 suom abrawo nim se unhu efom ba wiata na ode ko no enam kura unhu wo se mere ko akukun krofo ma bebre Ghana yen pese di betri yen etimpani fanya futu enfama yen. Gideon made us say, pay. Good morning. Good morning, Brako Bra. Me patch you first saying. Hey, my is living on good. You might not pay your name, Uncle Pass. I pay the Yamias to say, on my Biachi, and your piano, and any say. No credit. And I'm the Yamias to say, Masatu cannot pay. Amen. 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 Good morning. Yes, sir. Me patch you first saying. Richard Capamenu. Richard, not pay your name, Uncle Pass. Oh, I'm afraid you're Radiata, my department. The Radiata, my employer for I know that antibody. The Radiswa Shama, and that's too bad. And then the Radiata, DLFM, as my good Asama departure are doing it. Amen. Amen. Yeah, that's the set one. So what to me, Alfred? 0593406565 0534050199 0534 050 199 0593406565 and I pay your Daniel Copanse when it does war or whom will be a Jumadi so. Hello, good morning. Good morning, this one. Me patch your frost saying. Lady Mark Cassandra. Mark Cassandra, no pay your Daniel Copanse. Yo, what when you see no emotional book and hand Yahweh mount. Can a 3K we could see. In a Yahweh mount say. Ka enwo wa papa daddy Lumba ke you wa like a kill me. Wa ke no cho mo chu wo ko ke daddy badro wo. In a mouth say ne fa for DL mi hu agbe wala. Ike sidagbo ke ha ma da. Amen. Amen. Ma Cassandra. Yes ya tu ponu. Unyani pa bikutu ono. 0593406565. Then Yanko Pass 38 minutes after 6 a.m. here. 22 more minutes to hit up all the hour 7. Anidaso Wɔhɔ Obia. The breakfast show is on. Mariam family no need sorry so. 0593406565. La 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 mo so mo. La 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 mo so mo. I said good morning, Hitman. I'm selected among the leaving. You're from Kofi Yima, Shama and Diamond City. What for your differentiation at the band? I say we thank God for our life. Amen and amen.
And I start doing a doorbell and up was what the Yankopon said. All the way from Tema. Hello, good morning. Good morning, Hitman. I promise you. Me patrol me who you pioneer for saying. You, what I remember, man, so kakrana fee for Sidabra. In a mouse, a mouse, you can buy me no. You know, Feno couldn't was in it, Etioja. You come was to artist. Some lemon, you can buy me KBK with cool one artist in Leo. And a mouse in Kagunya while I know while I know you big video. That is Lumba big video, Kawan. And you know what channel one a mouse in a sally. Mouse in the chest, the big condom. Amen. Amen. Me that's it. Good morning, Hitman. Thank you, Jesus. Amen and amen. Augustina Kofi Tema Community 11. Good morning, I'm grateful. Amen and amen. Mefia Tema Community 10. I don't see what the Yankopon said. I thank God for my life and that of my family. Piano, Sama Newtown. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Me pass you for say. Tell Dixon Bada, could you do one Cassafi education region? Me pass you on a pay and Yankopon say. That's it, Yakunya Demami. On a pay so the Chidian Pun Yankopon, but say Yadom. Danas, the Nabasa Cassino, the Doma, it took my mechanical diametrams, a pajam and Safi. A Radamedawas, you, Amerias, Manu Mangana. DLFM Negma Fumina. Amen. Amen. I was a honey at the Asida Bessie. Oh, yes, I go on one day and I said that. Now for Yakoma Swadi in a 1 year, my and Bray, if you fear your quite you may fire and call some fire and brown. You be do fear some dreamer. Cassa Papa that was said. You didn't go to an Asedanka. You didn't go to an Ayenka. That was said. That was said. That was said. 42 minutes after 6 a.m. Anidaso Obia. La 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 mo so mo ta. La 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 mo so mo ta. Mebo wontina chiramano. Mebo yesurino. Mebo wontina chiramano. Meimo kunindi franco. Meimo kunindi franco jiso. Meimo kunindi franco. Omangwene. Ejuajiri no bieni o. La 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 Monsuta. Jesus so. La 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 Monsuta. Bikutu ono Sioni ya busumpo Ujenipa bikutu ono Ente ya suria Meba wote na chiramano Waine bantawo Meba wote na chiramano Jesus La 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 Monsumu Jesus La 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 Monsumu Kasi ya tufomponu Ujenipa bikutu ono Ensioni ya busumpo Ujenipa bikutu ono Ente ya suria Minya chiramano Waine bantawo Nebo wote na chiramano Omangwene
106.9 and that's all Obia breakfast show. Yeah, the bro. For WhatsApp message, you know, for bro. 0593406565. But up my Musa, what to me and Museo. One of Monsieur Mamin can for Lumba in Super, natural mineral water for my. It's pure in every form. And to one no me, I don't be. I'm afraid because school, what trust around the pay. My own Lumba is supernatural mineral water. One. Media be a woody, I want to be a water program, be a way piano. We hear Lumba in supernatural mineral water. One is sachet and bottle. Yes, it's also from Petty for nothing, wants to place water. 0555 274757 0555 274757 Lumba is supernatural mineral water. Hey, come up. For being a word one birthday, your mama happy birthday. Let me say happy birthday going out to your brother. Kwame Bamensa, Honorable Kwame Bamensa. I your birthday, happy birthday and come out. Honorable Kwame Bamensa. I your birthday, happy birthday going out to you, brother. Honorable Kwame Bamensa. Happy birthday and confirm out. If you say what down, happy birthday and confirm out. Yes, Angela Sweetness, and your birthday, happy birthday going out to you. Moses Benny Sam, and your birthday, happy birthday and come out, Moses. Mami appear Bafo, and your birthday, happy birthday and come out, Kwame. If it were baby, I would do better than that. Happy birthday and confirm out. That's all more piano pay. Now I bet my boy that's all my. Coming up next on the show, major stories making headlines and the National Daily School. Wakata no moboswono ebraso see the bro. All the newspapers. Wakata ni nyinaba na di animu hanom na no pay. Ishaba kwadwo samibi. Na hotadi ene hu nsomponie. Bra, Majen. Bejo so bra ko bra. Bibia boko diam. Ya mi adom. And how was your night? And how day ye? Oh, bibia boko. Me just all day ye. Oh, me da ye. Say anything I me see bibia boko. Say e ka say bibia boko, I mean say me da ye. O da ye pa. Me da ye, bibia fine. Undemu ye kama. Na mi adom e ko fine. E ko fine. Okay. Abrabore de ya be ya adom na ukoda na osore nko ade a no mo cha wo chese se ode na se ma urade. No krepa. Ti de hia ne sa de pa na be chie. Kwa me fa so amedai na de bra kwa be me angaza me gina ho emi nim kwa me fa so amedai. But nyame anim no kure ne bibia ko kama. No kure. Mani so teme na dada na wasen aye na ade ne bio. Okay. Ti anope no se de etiefo no ade aseda ma urade no. Na me so me fa kwanya we so ede ada Nyankopon ase. Okay. Se wa hwe ye ne adofo ene abusuako nyina so na enen so. Ye ka atiasefo atwede yampo Nyankopon abie wo mopona ode ye nso aka ho no. Na yade a eso ye ne yipa ende yade na asiema no se we hu ye mobona no pay ode aka atiasefo. Right. And then second day ye nuanum nkuma ye manom ye wofase no ma watcho BC ye. Nkwasem. Exams no and then second day and exams are trying na washase Endra. Yeah. And then a second day. You bet you won't come on to pay. No pay you bedin come up. And come on, you bet in your free kama. Yes, sorry, the any attending in a free. I don't pay Ghana vote. Your major stories making headlines in the national dailies. Got your brain, you young why?
Black Obra medas ne aseda kwanya kese ade ma me na yemfa na ase kese ma yen atiefo no so ma wo moden na de bia da omofa DLFM yom kasa fidie prekopa bia do no kruwa nkata mo boso nsi no e besere wo se monkoto bi na wonom enkenkan na nsma hodo ne nyina wo mu bi na we ne de ye na poso tuna sra ne abasa na wahu de ekoso o nkruwa krata hodo na aba montene nyina da emu na Black Obra yen hya se mfamfiri de chronicle kuwa krata no na behu ba je bedwam achiame hene the den do nim yamfo right honorable Kingsford Sumana Aban Baben ne mfoni da ha no musem ena ma je bedwam achiame hene bedi akire eye Bernard ehiafo ne mfoni da ha ena efiduase asokole ma je bedwane eye Dr. Ayu Afriye ono simfoni da ha no musem na atumu se nsem bi ekoso nyame ne mu kure ni ana no brade etwa mai ekopemendo ada nsem bi ekoso ma se bedwa mu no nya de na koye ni kansem kram na kwa krata de aba kire mi se efiduase asokole eye ma hye bedwane Dr. Afriye Ayu Nyankopɔ adi ho fofi papa fi se ndrada enya o chepa ekoso pa ma hye bedwa mu a anka speaker ba na so aye hye pa fri so ya so din bi editia Mashi bedwuma cha mehina bedi akira ne den ade Bernard enyafo emra na ote adwam a ena no brada etwam na wonom edi dwuma o mashi bedwam se de bia da omudi ne no na ensema na da pono so a na omotwetwe ho nkomo no na nkrata asem bi a nurses ya omati atwan wonom nsem na nka ho ena efiduase asokole mashi bedwane Dr. Afriye Ayu ekopeja asem de bae na Bernard enyafo Mashi bedwuma chia mehene abedi akire ne se senior de awuye emfa kwam efri se ensima hodo a eda pono so a yedi ho nkomo no de okofa be nka ho nanso eye mashi bedwane de ma de hye omo wafidu ase asokole Dr. Afriye Ayu ampene eye na adwen se obekenkan ensima opeso oka no ne no ena bede ne hiafo ekire ne se de bisa na tie de wabu mra so nti no opam na afri mashi bedwam ekofa mentemo ase Black Obra ne asem kumanie ekoye huye sa makasa bi ekoye kasentwikura kupiem na no ana speaker endrada okotena ase na ose na mo sa na mote sebini hanom na mede machi adam be de akira na de mo pera mo ye yetinibufu ya akura keka nse bi kura sesabe ukọ eye nkrama akura dwosu a abo krama mpo okuwura na office a aya na odi mra so ohun na ba ne sen na mra hye bedwam emu a na mo makwa setena na se ensema hodo a enka dwumadi amudi akoka ho ansem na se yasigaya na wante ase na wabu mra so ye twin apie nso amampene osesa na motu ekoso no na ni anye ho kura na ndra da chopa ekoso nti no de ache no hwe na sa na motu ekoso na no brada no ebi ensi bi akro kata edin ada so no eye the chronicle ko akrata no de abakrata fa etoso miensa ene de sama ne boy eba abontene so na Black Obra aso ye hwe o man Ghana anomde eni nuane ahodo ayedi ediko eni pedua mum se bibia da hokroje ayedi anase ye no a engonko fansunsanso bone enfamra ye nepedua no ye fra onom FDA omaba bonten so ekirem se DJ Omalambe boa me na ku akata no mapushi ni nyina ma ne nti obetume project magana fo no so ahu ensema hodo no Facebook no so na Black Obra ni nyina ne se de omo kan nyina ne se omo sra da se omo mtontontonton nuane wo kwan ho no omo sre ene ma mtonton nuane no food vendors no omo se enuanu ade ache so monton fa ma Ghana de hye ni na nya de pa asem we nemu emu ade pa sa no ma na mo ti bia koto banku na banku utumu se be se 3 days banku wo de nsaka nyunu sei enso na etutoi kodwo de enano manto no samanto ade che esimusi esihwansi dabe esihwansi esimusi dabi utumi koto banku pa Black Obra wo de nsa be ka atumi so omo kan ye ne be 3 days ni ena wasan yi na nka de mubu mpo na nka mo na wo kana kran konfa mfra kran kana foforo kran ma wo no onye enso etutu enso di ntiri de ya de beba enti e besra wo no ma yem tuo nyina na emu ma me bia no woton banku a wo oside na wo pinas woton a banku ayehio banku ayehio ma ndi ade chesi musio mani adechi banku na biyo mani adechi esibusi ejibuni ne nze ya nkoton kwa de adechi so a ebesa esi ye yesi o esi ene na FDA fo aka no wo mbechi wo ntimi na nse me kwa koto aduane wa bonten a what I'm going to do is like I'm going with my camera oh yes sir me to aduane me hu se ade ache so no anse me de koma FDA fo no ma kire wo kire akwa no abechi wo
Sir, what could you ade ache so a me de be kwa komo no maba becho. Interesting. Sem why. Interesting. Ya pomudi ne bi mu didi a nti ne hu hia me. Wo momode na mo nyai sa ne ma na mo ye nem wa na ya pomudi nkonkan. Ba ko bere yentu fan ko pie mu ewo okunini ko wakrate de da so no daily graphic na oden so abonten chiri mi say. New era for aluminium industry na mu chiri mi say. Jadek for Timia granted 6 mining lease. We na mu chiri mi say mu de pass no ma no na obekọ yi pa ma omudwumede omudie no. Nema etime akonkane na yentu fan ko pie mu ewo daily guide ko wakrata na babonte no chiri mi say. Supreme Court endra da ko asetena mu chiri mi say. Mashibe no gire mu edema de hye mu wakotia me wo faase NS yakumi na bra ko bana beka ya ne nsem we no ekopie mu wo court ma mo kra po chire say o court tensa friend we mu nti no o mbechi ne de na tu afiase a endrada Supreme Court eko asetena na mu chirim say nsem beto o mani mu no mu hatu sa tentehuru international no convention so mbechi ne o mabbo to agu ba bi kra na se de nsem ne ba no wa hwe ni ya na NS yakumi ekwete ma hye bedwane ne nsem no na hwe ma hye bedwa konwa no wadi so because I'm saying some of them could court and Yaman Lucrino. In fact, Yansa Bianim, a muhatu certain Tehuruntin, my bought to go baby cra. Quaka Teddy Honsen, Sam, Etime, Edia Babontina, Cata Feta so, me no ever daily garden so baba never home. Why don't you let me say, BEC in Quadaibi? Oh, Basic Education Certificate Examination, Mofrey, Bako. A sentiment tell me by an aquaco. Bako Brown, we are quite transferring, Wakako. O chance on when say we answer ya as agro na awaka bofrey na wawo watu sekusua enti no so akwaje nsempia ko akrata dia ba na mofrey dia ye and rapper east inipa 21 won ma fafuru afenso okopie miamia hodo bia sa pa isi wo kra no emu makoma kodun sonso na omo made do mo sere so mo nufuo e wo mra mo twire nson hwe exams na transfer nyina na o ma ne ma mofrey no nufuo eno achi nso enipa bi nso omo ye inmate ukopie mu ewo voter region so na ye 6 asante manta mu so ye 5 akoya 11 a omo nyina da afiase na mo twere nsonhwe ewo kurayim enti nsem ne de ba akobre hu pa na eyi me nwa faasefo samsa de na ya gitao sa ayi impulse yade yi a sisi so hu ayi hu bi de say yi no take impulse penifo kirem se sia na yade ne kwa na ekọ na nimu omo kirem se huru se kwam akwa koduru aduawatwenum 85 cases ni isi Ghana yensa kan akwede say ya asa agro we betretena we nso ama drug down asan ba biewu ana ehyiase ba ko mienu miensa san se sia koduru aduawatwenum 85 indi yese mo horo mo nsa fasamina ka ho running under running type pa BBC ho no ma Veronica bucket ibi na do nsa afa samina kama na horo nsa ho kama so hu say yade no partner mpo wanya bia mesrew enkotentam no enye ho na akodi odo twen ho firi ne nchen kakra na boa no na nkopia yaresa bia na yensa o monsa na yade ansa ukodi odo hu bia yare ne chewa danto awasema empenifo ebo amane ewo daily guide ko wakrata enim na yentu fa na yenkwa yenim na yenkopie mu di hawk ko wakrata no akroma watu fa now the muchim say nurses walk out over MPP's broken promises enti ohwe bosha hodo abana da na tie benwa so hye nurses fo na wonu muchim say omokura hye bono mande sunti omadwaye pa na ho ntansa na menanse no ye kire mo hye no nyasem kuma wombuafu pa na ene ma yekoso okuruma na nyasem kuma isi akura kwa ya sabia hodo a enya dia nurses no eye adwuma no so akoye nsem na akwa krata yi ede ho amanebo etumi ede abamonte so na yenko yanim an na yenkopie mu ewo business ko akrata no so de aba BNFT ko akrata ndi no se Mahama declares July 1st start for 24-hour economy entiga man peni a chirim se okopie mu ewatama port takrade port a ohun se nema hodo a ye no memdodo na ho na efa ekwa amanone ana afin so nema hodo a ye import edifra amanone bo ma Ghana mu no eho no dodo na efa ntino won ba aba be hye etimi aye 24-hour economy don hwere edunu nan dwumadi a Ghana ni na uye adwuma wo port a wo na da wo sena dabo obekọ adwuma no pa mbebo adwuma saa na dwuda suoma ya da no na ebi ni mu bo adwuma som Ghana se bebo na Ghana sikasem etimi akona ni Ghana man pani kire mu se kita won sa busum edi anim yi ne de di kan pepepe ebesi brada ebe hye ase ma no hwere dunu nan dwumadi a ye di abo ma Ghana akona ni mu sikasem no ebe hye ase tema port ebe ya adwuma ana afin so
tekra deport bibia beko kan momen yakwe ne mputo mpenifo so kyerem sem first quarter no kuntabu abetodwo kyerem se Ghana economy no akoda nem oham chichemu num ekyire pomiensa economy grows by 5.3% in first quarter 2025 akwakrate ede ho amanebo etimi ede aba emontene so na black obranse mbi so da ha pa wanu mu kyerem se na di Ghanaian Times so kasa wa ha no pe ene ku akrate twato a yede esoro so no kyerem se $300,000 equipment for strike goes to waste. Enti niema hodo ampenifo de kokoda ne. Se mo totoye e de koma strike adwuma kunzo mo fandi dwuma mu kyerem se $300,000 akokwa ni nyina hyeagu fa so ba kumpo ebi amaso a ko akura tai eda ho nsem adia na jese nyasem kuma akura jese Ghana ne brana ye kase bebre guru kuruma ne de dada na jese brana ne bebre gu sa right brana anti ko akura dan de aba no pe no utobi na kenkan a ubehu nsema hodo a ekoso nyina anti wendi ese de akwaya no no sa strategy for ne ma hodo e toto de koma awo mo no bra kobena o man sika na hye fasuo bi amaso a ene so akwa ya raho semi yipa na mesre DJ Omarion na omwame se woni se me hofa asefo nde se de bia na de asiza ade anya cha mo fa die we ye den good kilantia ende se de tie bia no omo de awoda beba nti omo di o ma woda nso de sa woda no efie bi wo ha me bwa awoda ofia awoda ofia bibi sawo kilantia awoda ofia ene me sure me sure. Yeah, sure. Yes, I would have here. Say DJ Yahweh. Officially, no, it's a unofficial, but I think say I would have here. I see. Any park one so twini muta near betentene cry pa. Ya kasi be dia would have here and any biddy. Mate. What do your pecro on question between the P? Right. Until the main Casamisi and now what down on the make unofficial. In Penifons down from Crata, my bet me see I would have here. Oh, that they say I would have done. DJ Omarion Yahweh, no name. To what facility? I meant more fascinating queen, Bracobra, more fast about co sentiment, more Yajuma, ever Ezra TV and radio, and then I would that. Okay. The day Eddie, Eye Enquires, Olivia. Udina Udenti, me what fast Enquires, Olivia, I mean, papa. What fast in a dash? Oh, no more for say a day, or Yajuma, ewo. Ezra television and radio. Okay. Na yanko ponshia na pa no nya ne kese pa na Efri Michelle oye adwuma o Ezra TV and radio no kire mi say Enquires Olivia na wa wodent yanko pon onye okese papa ompagya o emfa umfri adomo kwa adom se de wa ho fe na nyame ahyehye wo no o ma de pa bi e wasase we so no emusu on sreba mu na onye okese ne onti nanem emfa nkyere so happy birthday once again goes to you Enquires Olivia we from Michelle and a Michael. Our year Juma Ewo Ezra TV and FM. We so eko ediama brother Ima or no ewo adanse asokwa. Nene brother Ima would enter Yankopon Shan upon on Yanikese, no funny fradumo and quadumuna. Sister Eurama and was say yamfa Audakesi way and fama brother Ima awo adanse asokwa. Ohoka fwa ne den ede sister Eurama and was saying wa would idea or papa. Na hwe so pa de ahwe no na wa ma na ye no saa no eyo nse no adwuma entibra yima ene ye wa woda de a na donsas adanse asokwafo nyina de ye kan se Yankopon hye no nye okese na mfa umfri adom kwadom we efri ho kafo ne den e de sister Ewura ama na o se mfa woda kese we mfa ma wo so maybe an pay me that say ko wan krata na moboso no dia bretifo quick commercial break ye bebe sisi a Minia, Femme Wasso, any umre kakra, Namenka, DLFM Plaza Hotels, 171 Trail, Sawo Pebe meetings, and our conferences are unihow because DLFM Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdeal, now Pebe, ya, Ubenya Diania, and more de Nemo Sham, na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray a bodronsa, ya, so bogo minasia, nipe diamunina by your thumb, anum dia, Measure baby, said DLFM Plaza Bar.
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. I feel your modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, Nebe Shekiu Amawaniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, Inipadem, the Ebuso, Intisaope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon Jedia. Yeah, Bia Punama, a 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetamini Wabusia Abetinem for a limited period. A fish, the Ofosu Plaza Hotel, a Chuaquine, a Wabotan so, any atchim, ya Nina, Okoforidia, a brinso, Buyan Waherase, any fire service station, no, any dish anymore. So, Denta, your Frafa, Ubetami Afrayan, or Mayiso, 0530458834, na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Na mensumenya bashemechi na mensumenya ni je o mawawe mu akos na last time I go hospital no na wose dey important na yewo wose me tube no mu asi na fibroid nso kakra na say ochina say afi kra dey ma bre surgery so dey you don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic yeah whatever community 22 ekuta solution ni nyina Dreams Fertility Clinic ane what in fidie ba hwe moja no nipadua mu ehuna de property yeah hawo na kire aduro kura won fama wa ebem wanyem wo mu nyonya chemicals asembia wo UK and New Zealand abrofu bia wa biye wo habamem ene ye nduro no oyo ba wo tube mu asi wonyi nsanya no wapon obra asizi ana emakora fibroid irregular menstruations tese bibia esi awo kwan de Dreams Fertility Clinic watelete na ye mema nso wasa low sperm count bema wa ye mbre won pem ye ntimi nyina so ade ma board ye so ara kudam for Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 ana 0599-555-220 and 0597-225-388. Mpenifo kan yo say yade ya entimi pa menie na kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver kidney stones hepatitis B and C hepatomegaly any high cholesterol protein in the urine afa diabetes hypertension prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo pi. Vigdank Healthcare, na eban infidian sodia, any awobwa, one more ultrasound scan. Na uko one more lab, one album say yes, baby, I yadiani sebia, if you diani be yinwaba. Any, minuaba, the Wama Martin in that day, Anidaso. Messi, the Obia so betrana mon. Vigdank Healthcare, Ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechripe. Odia Frey, 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. A Lumba first lunch. You're from your Pambo, then one for. Hello, this is Efia Sugar. Unia Efia Sugar near Jawle President Bakope. Lumba first lunch. Kofi Taylor, it's all about the Lumba first lunch. Mede ede in shirapa kwajo sami bi twaso tedish ye a Lumba first. Lumba first. Your friend is Samuel Kwajo Aqua from DJ Zigibe. Ye lunch Lumba first. Joe, where the Wawa Sutuya, what's in Lumba Fest official lunch, no, Ebaso, Memenda, 21st June 2025. DLFM, Yanim Heya, Yanim Wisconsin International University, and the boy anymore. Bra, Nafe, Yam Pejumedi Hontoma. Lumba Fest, the legacy lives on, rhythm never dies. Rhythm never dies. Rhythm never dies. Rhythm never dies.
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. After 7, 106.9. The breakfast show is on, and it's so Obia. What you know was to go him as some number. And did you turn at home first one? I pay my men can forgive us speak capsules in farm. Give us speak capsules. Premature ejaculation, sexual weakness. That my dear was so to me now. What to train Kumabua? Give us speak capsules. Give us cool capsules about. Give us cool capsules. Give us about mission so about. I support your immune system. I could see malaria, typhoid, and a jaundice. Boost your immune system now. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a talk. 24 was 0543 222 470. 13 minutes after 7. And 10 times so I'm in Kwama so na fe me kwa sentiment mo. And Rabisi sorry I was one. And
nkɔmmɔ bi kɔ so ndra kwadwo asaba oh nade Kofi Maje mame nkɔ Asante Mantamum Ashanti region na fe ye ne Samuel ofori boaten ya bebo ne mra ne se miss call ya ne sami ndi nkɔmmɔ no pɛ na ndra nkɔmmɔ a ɛkɔ so Ashanti region no ye ndi nkɔmmɔ no pɛ Sami, good morning. Fine morning. Bibi abɔkɔ deɛ Nyamia dum yenso ye ho ye pa na enra BC sorry abayo ben na akwa woi Amenia we dey friend koyo kwaku BC yo akwala no kwaku IT so dey meet kire sa owo na enra o owo na enra akwa ewuku adanti e be friend na kwaku BC o se subject na no betro na ye ICT o enti binu se friend kwaku ICT dia anase BC so dey ni nyina we ho okay mami nti we anope boya mane yo minia anope de boko enra ye nyina nim se the whole West Africa ne de na ye mofla almost start school from KG ebesi from 3 no na ye so market menu mienu ye fa musa sa pepe to do bi so a ne edo mafam na no Asante Mantam no amapa ye de kai di nkomo ehwe be fai na to zinkronkro na aka na abra ye gusu na ye hwe nkronkro aka no eno ne kokopie mu ewo ye atija kwa abre municipality ahonom na be kokoduru ye no mo mese begani ene onabu onyina ono na ye mese begani ewo honom na wa woni piase se BC do say ya amofo ni bi wo ho ana so mu ko suku mpo a time mo de be hwe mu book mu no mo hu se 1+1 2+2 ye say no aya na omu nya sa time no from mo mu book ankasa ne mum de omu nya ne se o be ma bi e be from mo na no mutata da ho ni ade no mo ye nyoma bi a ensen fata na papa wo ya ye kana semi okɔ school ewo eye ayensia no premitelen JHS na ho ana baba we ekɔ school na bla okɔ school no na nyinsen ewo honom ansa na BC ebabedro enti achechilefo ni headmaster omo school honom ema baba we emne ka class on fantina fie be na wotwemienu na wotwemiensa se ne be ya obenya hoɔden na se BC dani druso a wetimi aba betro ne nso hwe ebi kan ewa babom kura enti pene 4 years ai hye e de ma baba we na enroda na kokɔ yukwada ne ye start exams ni ntino omo sama baba we esa ba school mu se na chedia owa hoɔden kwa de online na o mama tro ne nso hwe no kura ebe ebo anopa no nkrom ene baba we na food nanim doso na ho na ebe ye de nfa mienu za nfa ba akɔ na mum wa for afro the friends odonso ni bi na baba we be je pene no start so wo tro social studies no ene de kokogu ebo don ko pepepe na examiners ni esa bom se yakokɔ gi ahom kakra de ye nyina ye sam na classroom wo na ye sam metna se ne ntro ICT enso hwe no se na be ye beboa na yetimi appoint me akofi na bla omo betna se any 10 minutes ana baba won ka se and later wada room me pese me say pie ko gunsu kakra ni di tie na baba betna se na si dey na ye se nya o na se sa pie kwa bonten ene asa ko ya kasa kasa wo no mu ntia baba won ko pe apo bi e da se na ta so na so da se ne be bi se ne be ya o betna se obo mu se number 1 2 number say atimi ato e dia ma no na sa ni nyina mu na ababa wa na nyinse no ni ti abema no e pempem se obenya kwan de apie aba asase so and the 24 years sheye no na mo ma e police woman that time o center o edi na chisa sanete di onfa nko e bathroom wa na se disadam o se ne ba baba wa no e betima ko enu ye hu ye a na wa bone search na so hu bibia wa ho dia na wa sama na baba betina se no ko police ni ba ndi na kinka klanka na no mkoko wula ho ababa we bedunso obedunso a die hu ye ne se nge ade ya te ababa wa na ngasa dwa wa no na center wa de ne se akoko ye di dia sa ko ye sunya la wo sem asa de ma baba ne se abema no ti abedi kan ababete ho no mkura enya samketewa na no na penefo ye se da de do ni de e o se taxi bi e wa wura no ha ye ni ma baba wan so dese na de no kokopiem e wo ye nearby clinic na so hospital e wo honom no ene penefo ye hye na de tama baba wa itum de de kokodu ho ne de na me adom ababa wa no awo afa ne ba ne mum owu ye ne ngokɔhwe a wasa wo bema a bema ne ho fepa anya samketewa na no ana samdrofo ni mpenefo ye busa na we de ye twro nso ho yi na baba we ensense pa beto na nim de hu bi na beto no so ensense fresh people twro ekra no wa mohu bia na edura city so nko ade de ntine ma ne ba sa na ne de akoya bobo ene bi kra so chese sisi abema ye ya wuni
Minia kojo se yan friend ICT kwaku se yan friend BC kwaku se yan friend se yan tu din na nkasa se de wo bi a se o ye wo de bronya da ye wo Easter da no we de nim se yan friend se ye wo ni BC na yan tu ni BC dia ni nyina gina yan yan semfrofo na afisu tiefo a etie DLFM amu onso betimi a kire se o abema e de ye tu ni BC ya be boa dia na ke atu ni BC se yan tu ni BC so dia na ye be friend e dia yan nkasa ye hwe be boa dia na ke da ma baba na bia be kokotwo BC bia no na ke tim da kai se o ye tro enso ye say no ene ye wo baba wo anasa be ma bia na ne ma me kokotwo enso ene ye wo no nko eno da uhwe ye nuanom ada school so aka na group ba ko te se manso agro sum sei na ye call center ho no na maba wa ba mienu miansa enso fa flow ho no ma no mo de ense da nye kese te se ye nua ba ide ya eno da wawo e wo center ho no omo de no omo nyinse no ense da e market na mum uhu se omo ye funu aye kese e bi omo 9 months mu ankasa ene 8 months mu ana omo wa ba mo fa ni nyina no omo timi nya nkeka e be betena se omo tworo mo so hwem na mimia eni tiesem ba ko a eno da yesa ehu ye e wo santimanti mi ane se ye dua no mu a omo da media fie de from the image no ebi nso eno a nipa makoma num e ba betworo omo so hwe e wo bantima eye constituency na se district one ma ni nyina nso na ekoye enigi sempa e wo honom edma adisua for ho na bra ke me boss ekokopie mu honom eye yewura zuba ekokopie mu honom na one sa image for prisons for makoma kunum a omu fie nye 20 to 25 years ebi nkomo buzom na esi de na mu pie fiase ebi kire se ye ntwa so ebi kra kire se omu ni mo hwe ene ne omu nafofo na omu ka abeka omu nto mu pie me de fiase no no mo hwe omu fie na ne ho akuko hia se omu timi di omu ti no esua de se ne be ye da chi be mu pie free ne de fie e kuma se central prison no mo ba bonten a empo mu so tuma ka se yensu kokko da mu no ye ko school de first and kwaboni school ni bin ye ko bi se ekita ye set nti no da de me nyo ba hwe ye prison inmate for no mo tena se no mo no mo fa for mo bonten esua de na mo tro na na energy ahụ kekapa anya so keto na bla zuba wie no o de futu ye ka me boss wie no o de futu ekoma ye inmate for na eno da na mo tena se tro social na so mo tro ICT ni se o mo kwaso na o mo sia de nte de be ya o ma fa to mo so mo de ndiri fiase no mo ba amu ni de eno opanyin nso eken processam e de kire mo a o wie no o sa di kukuro ma de kakra bi e sa de mo e hye mo kran hye mo de se fiase no mo da ne de eno nche se o mo wie ya no ye ni Bible mo ye di bi ye fa to bebre kire o mo a o mo so mo se indeed sembe ni foto mo puse ya e wo mo so mo ho ni nyina no o mo ti me register anya index number at enche bia no mo tro mo so awie no nti no o mo so ahye ye bo se enso he nim la kra no no mo ne de fiase no o mo twa chen ye ne ye wa bonche no polisi se ho no o mo nya tam ka kra di sua de e wo mo so mo tam ni so de ne mo tam bia mbenya bia no e no mo timi di sua de ka kra ba ko mienu bia da ne da so mo kire se DLFM education no se da ho nie ne se mpa fi na pa ko se nyumre no o mo tie no mo hwe no mo nya mo aputo na e bo mo eno na hye o mo kran a omo ko sua ade a nei omo tworo BC nsohwe ena no pe no mpeniko saba ye nhye ne sa do mu nyina sa ko center ho no omo wie se ne sa do mu nyina sa besene ko eye de bia omo ewo ene de fie ho no sa pepe ko pim se 5 days omo de twon nhye no ne nyina be wie wadaroma. Okay. Same raba enra wo ye no arrangement say ene ye de ne ko no akotoa so atwa second paper no. Minia wadaroma se ne ababa wanankasa no wohwe na pomuden na eye ankasa sense antinenta okoye no mpenifo chile no se bia beka da se mo awu na se ya ni nyina mu bo hu se ne wo ho keka ne se no anopa ya minu ekase die ye nan esi ekwan so a ye ba beko center woni esa kokko hweta baba wona ankasa no enru ada ai okoda ya lefabia na ne bada na nche no ma ne nufu otimi sua de gakla ehu se na ido baba chiro no kra be ko ne tirim anase ne ba no ankasa mpo ye de ne be ka ne ho aba center wana so bi be gina nchen ba bi ene sa baba wa ne ba ni isu wana wa pie na na okoko ma ne nufu gakla no no sa ahawa enne ye hwe ateti e bekom sa bofra ne besu onsu ne ma me ne betima ba chiro ontimi nchiro no ni nyina enne ye se e4 ne akoko sa baba wa no obetimi afia ba aba ba chiro anase o ma wo wie ntino ni na huma ma chiro bi mu no ye she DL education e bo se ni e chiefo bo se ye be ko no na ne no de be firma ba bia no ye sa fa nkame ye chiefo ni afefo mu chief education Samuel for you boaten and pay yadase say wo the report free asante mantem abre e woni da so homo bi adwumadi so bibia che adwen be ba nchen na fi yasan beji nchemu why
Central near friend Samuel Oforibo at in Sancho region and one may say report no every honum and radio course will BC in Soria. 23 minutes after 7 a.m. here and Anidaso Wɔhɔ Obia. For WhatsApp message in the Brazil 593406565. Now we are live on Facebook, over Facebook page in Soa. Also share link nafi wofo from so into me hwebi. Yen nua no nkuma ye wo fase ye manoma watch BC ye ne watch second paper and ne watch English language and a career technology. Kwajasa maybe matching. Me Joseph Brako bra. Adana set me re na ho. Sese. Oh na dem me ra ho pa. Ra ho sese. E o hwede me wo fa asefo ye mi a. E beje na me re ho. My odey. Me nyom ba ko bi na me hu kura nka ma obo ma me kura. Na ma me license. Se amamfo. Brako bra me da se na ade ntia ma me re ho no hwelo portal e be ya. Sa abofra wo GHS na wo ba betwero nso hwe na awo account e wo mra wo twero nso hwe nyamia ni mudukure ni aha na wo betensem si intense na Ghana ha na de ayade a we nya de dikan ni etasi da afi bia ye twero nso hwe na nya de pa is something I we shouldn't encourage it enye so wo bia wo GHS unko even SHS kra baby awo wono wunya nsi gina ya ma ho se de abrabo no kura beko na wonyam ni se anso hwe na aka na kura adwene ba kura na obenya ode betwe nso hwe eden pa ma me se afem na o hwe report ahodo a efiri ada exam centers na ba na nyamie nim de kure ni ebinim ho no ma na brakobna eden se wo hwe me ngofa asifo ya ewo apa yi si ho no mu ya emu maako 21 enyimu One public relation officer at the Ghanaian Education Service, Upper West, Upper East, rather. Oh, Nathaniel Nyaba, the Casa more can and Rani at the Uncle Lady or more year or one. Or so I'm about 21, a crown, a kit to no 17. One more mother dead almost said son of more munufo, and on the exams. Are they? Na inipa 11, if you see veterans on way, JHSO, and ye SHS crowd. Junior high. As I tell you, it's a Ghanaian Education Service, and a Juma Moya no, a Dawson, and a Ghana about time and so a Jumaye. Because all that now about what just junior high. No coach exams, no better work classroom, massa. As some say, no can day, and could I not doubt your pebble peja or no. Said the American and penny for say. Senko krano to from Fama, a beshe mebunudim. Yes, sir, more penny too far, and a trossa. A son, a cobebunudim. Come a brudim, now you're 2 years saying, Mebunip, Wahine, a question away. We say, do baby, a mofa sick Yamon. I dance as a commercial Benny about 2 young beach in a Ghana youth. My Mebunubu pa, but catch there is a Ghana youth in Abano Munia drink. They be almost ran and cocrafon, but Mebuni near drink. Intingo krafona ye pamo ne pamo mo a bebunu na adwen wanyo de bebu man no ene du ba bia atete wo hwesa ye twa to ha ma ye hu a o ma ne daach ne tu fi se ejina ye nti ye besere Ghana Education Service ene abatan those days na ne ye ko school a bra kobra wan kwa so ye ka umpre wo sin ahia ye ka umpre o mawre efu a ye ka umpre even socks kura wo be hye do mpaboa o mo make sure say siso aye fi a ye ka umpre na mbeka kire say sa na ma ne ya begimu bre enya ni bieye bebia duro no human right nti enya nipa pension and scientific nipa sa ene ye ne we should go back to the drawing board ne ma hodo obi a ne boa na shape nipa bra bo ne ye da ache na aseye no bra kro mo nkofa na mo hihye ne yie endo aga na man pani kasa say obesre say eye PTA no ombesan ye ne foforo bi no ma ye ne kama na o ma tie schools na chi sa banada no betwa mu edu baabi na mo say etuo bi ne ade mo twa Parents Teachers Association no be yifri ho no mti mimi hu se beboa mo say awofo no ne schools no mo akanifo de din sa woso da bia da no mo kwapom be fa so a enkola no mo betumi shape wo mu ye na nkuntabu mapa aye adwuma enkola na tenatene no bibia ebekoyem o si agense mu kra sa bibi me samu akwa ba kofi me mu akwa ba na pa ye ndi nkomo na enkomo a me pese ye ba na pa yi enche ye ana nsem beto dwa wo Ghana se ifiri na ekọ se wo koto fuwala de sika ne bi etoso na sika ye de toso no wutua se ne nkane ho nsem ebekoyie ewo maimo sa me bi semanum mamentio Black Obra medase ene akonya kese a wode ama me na yenche ya atiefo ni bio ne nsama o makwaba asema wode ato ya asem bi a
ya de hia de Ghana fo nya de bia da wonam montene so atitru ene ahyenkafo no mo di fa ho hudwa no etan aka ho nsem na ene se kan ya begina so yeah na some be quick one we be mami mafa we ma tie for na ene anopai way from ECG was we do munkania sisia we breaking one what the abesisia Thursday the 12th of June 2025 was we do munkania our Afariwa Junction Sanko 4 yellow signboard Michelle Camp Gate and then empatemo we do munkania no want one woti waterman and empatemo no we free ECG. And next Thursday from 9 a.m. to 5 p.m. we also free ECG. Wasi Pokwasi Pharmacy. Ayawasu Station. Ni ayi Odumase. A man from Weja Junction. Dakoman. Bubuashi. Cable and Wireless. Fadama. Kokompe. Atiko. North Kaneshi. Nene mpatem ninaano. Wodum Kaniano. From 9 a.m. to 5 p.m. ECG regrets the inconvenience that will arise from this exercise into warrior exercise from ECG. Sambi, traso. Black Obra meda sibio na sa ECG for an statement ba koso san ba say yame yadoma next week. One baby TSC Montana so. So offices. Was nationwide revenue mobilization. And you are so do mo kan ko kutua. Also ko app no so na tua. Won so bebo awura afia we wadwene say won pene no. Wa hwe mede mo machew. Now, the Electricity Company of Ghana Limited wishes to inform the general public that our cherished customers that the company will embark on a nationwide revenue mobilization exercise. From Monday, 16 June to Friday, 27 June. Now what you mean? Bejisika. Bedumukania. Yeah. Was it? You will try lighting one a bit. So better of Black Obana pe asema de tu dwa no efa fanwo a empenifo de to e de atoso se okoto a 1 liter bia no betua 1 cedi no ho nkoma de tu dwa yi nka obeboa me a menim se wo Bible of no so de a anka mayenken kan Matthew chapter 23 verses number 1 no number 4 Matthew 23 verse 4 23 asempa ne se de Yohane eye Matthew twere ye no trade no miensa yimu nan nanka bone teuma me na menyina so enka asem ketua bi wa sei enkyere ye ho na ehu hia pa se asem na ye ka no ye be gina Bible so na ya kasa enti se okay, so Matthew 23:4 was it they tie up heavy cumbersome loads and put them on other people's shoulders but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Better. Enti wachechere neswa tuduro to enipa metiri so. Na wonala de won pese wode won sateampo tieni o. Won sateampo ka. Wachechere neswa tuduro to enipa metiri so. Na wonala de won pese wode won sateampo ka eni. Black Obra ne sen eba ne sen na me kofa tweresem enyina so wei edi sankomai. Mempese me na manyosem and we don't do politics here. Tigana na wo team no onto no boys no team ye. We are not doing politics. Oman bia chechere ne kranko aya na yede eto e ne chechede. Enti ye ka etutu anya de bone Black Obra. Oman bia ne mama entua to no na yeso mo mpa oman ne kanko ene yi di. Anaso oman yi ye enti no eto tua de Black Obra anya de bone. Na die enti na Ghana fodo na ye kasa na do na ye bobna enie edikan the Electricity Company of Ghana eyo oman Ghana yen yankasa yen aso ye ba kwa ye oman idia na Ghana fo nhye ne so se enyinam kane na ECG fo etwede ma ye be ye fie mu no sa ho ne ne no enye omo no moyo Ghana ne awutie mintie ne ye ECG omo produce powers they just distribute powers na ye nyinam kane na ba ye fie mu no eye IPP for their independent power producers womo no mo yes adwuma no ena omo ton edema the Electricity Company of Ghana na ono mo so acheche edi bia man se ye nto wo mo ho omo tua ye tua sika na ECG a na mo so akotua ka edi ama the independent power producers nso mo so nye no mo tua mo ka Black Obra asema eda ho ni ECG ho no mo no
enipa na wote won ho na de ne kwatena ho those managing directors omo de Electricity Company of Ghana no government and ba wa appoint won na meboa aban na ba oyi wonom abanda dadia oyi ni Ghana mampeni na adodankwa kufu ade ne pa no aban bia no obi oye kwankyerefo peni edi ma ECG aban ne bo yedi ne kwatena ho no ba ko ne ba ne sen ena obi akofiri na ade na enipa na okofiri na ade ne waton ema me amato no metua ne ka tie ne yo enipa na ade ne waton ema ye yato yetua ne ka na se enipa ne san be ka kire se waboka enti osan de bibia bra se yenyene yensantua ma na abra kobra asem onya na dwoma na asem de otie me ne ntie me ye pa Ghana ni a otifie no se Electricity Company of Ghana amani meter se onfa money da ho at the end of the month the consumption power say ni wa yusuo enti wontua ka sei na Ghana ni na atua ECG fo ne ka ECG fo gi sika no na so mo ankwa nkotua sika na mfa ma IPPS fo na eye me na metua ho ka na debi na company ye bia de mani pass won na no toto ne ma ti so obi enti manye due diligent anya na dwuma ye na se ka ba eye Ghana ni na ordinary Ghanaian ne tua ho ka anase nimpa na wanto to ne ma ye ne ye chene ne ye sika ne free no ba ko bana ye mfa ne se DLFM ye company ye adwuma se du baby na DLFM run at loss ye boka me na ye be yere me Debi ye wo pani adwuma ne sha ne se so on the down no enti ye ba ne se DLFM advert koso na company ne boka no asem ni nie enti bra be yiwa no ananya sa dia na mpanifo na ya fa ho enipa na abambo ni din previously no government aba enipa omu yom kwatena ECG ho no mo no o ma atena ba kana me ne Ghana no won be so mo kire se de enti nipa na ode adwuma na no kwa be na fa so a sika no anso omo so na mo illegal connections me same na me mfiri me fie nkwa yire nipa na nyiska bra kwa bnei ye de adwuma sha won sa monitoring any evaluation eye me madwuma baby you are the boss. You have to make sure say company no mu bibia beto din entina wo hwe ehunu say wo be ya dwumaden ehunu say company no bibia eye sika bia ye wo ha na ese ensaka ede se wan tumi anya wadwuma eye me ordinary Ghanaian na me ni bie na ese mbetua sa aka na asma me bisa nie Ghana ne wotie me nwinu huye yisiji no enipa wote wo no wanya na dwuma ya ese se ye che no na sika bia ayira no ye je enye ordinary Ghanaian na ono no wotua ne ladbe na ese ade sa aka na so ano 2 the entire me kofa asa quotation nani say me kan ho asem Matthew chapter 23 verses number 4 no eni ye leaders na mo Ghana ha no say do say na tua ladbe ni bi do say so e na tofa anwo wo krom a asma me bi say ni de otie me ntie me ye I'm not against the fuel levy ye tua ye peye nyina ye die mu but ye free baby na ebeduru say say yan hwe ne ye betua but ye bewie no Ghana ni be sen hunama ne mfa so ne sabe fa so ne puntu obi amam eni say ye mpanimfo ya omode sanjeje ya bai said ye Matthew ni kan ma chekere ne so adudu dia to Ghana ni kon so but o man kasa de o mun saten akura nka bi eni say enen hyehe ya ko presidency no lad ben so mun tua bi meboa there are some ministries enyinam kane o mun tua they don't pay lad bill okroma now so ye ka o ma moji aketua kese okroma na moji sa aketua kese no wo pa o ma moji paste akese o Ghana eye sampanimfo na eje but ye ka nyinam kane a o mun tua bo ni bi afei fa nwu ya ye ba betu ye de ayi sa 1 liter betu su adodo ya kase ye 1 cedi enim eye 1 cedi ba sa kese ye kokumasi so bi ko na kwato fuel 5000 diguma 1 cedi 5000 na yesen enye 5 na Ghana cedis e ska kuma nyiska ketwa afi so tona sa afia e ska ketwa enye ado so na de atokobla ne konsui ba kobna MPs ne kwa mukita coupon na mo de kwaje fango meboa okay omo de coupon na kwaje fango o mampeni o fango onto mpeni fo na o tobia na omonto enti de bia da anyafo ma Ghana timamuni a obrense wanya bia di ene ya ma ne bre etete wo manyim nokre ne ka den nokre ne ka den nanso no nokre di tuo is about time say efisiri ye sene ye ka nokre kire ye ho e wo manyim atete se betu no mam na ye hyehye enipa wogi pay kese ye no ade so ne nka no ne de abeto de ordinary Ghanaian na go bre
ansa wanya bia de no so se wontua dia kwani se mpanifo no mpo betimi agi sika yi no mo de akwaye adwuma eso mo de yempo a anka me ni hawo because yemfa ne say obi mfum so na ama ahokire we nyina yeden aba enti yakoya ni mo no etese ye bo se ha no be yeden ebefiri wo se be ya sa nsonhwe ne ahokire ayefa mu no ebefiri ye konso because do so na ekoso agana adehye ne ehuna mane companies begu wo Ghana ne awutie bedu ba bi de we obeda akra ba bre because yedum nkane na wi abo ahwe se de dem ahurotie eden me inside Ghana ni biasa mani ntua because oyomani ye ne nyina yepe enti yetua enya de bonam mom going forward your leaders in mass ensure say see the adwuma show bi nsa omomma hu ni se nkontabu ma pamba ya adwuma menya fa manyosam emra bra ne ma bi so nkatakata ne ma bi ani so o manyim yenyu obi nkotran na aban na de natena ho ejeje lad bay na nam de akwaya manyosam na mo de kwakoye campaign ne ma chedi na Ghana ni a ordinary Ghanaian na mato ne lad bay mu na mo sama ji sika bi na Ghana ni a ne ho kire na ohunu amane kurayim enya de pa and they must ensure say sika na mba bajeje no bra kobra wo mo count nchira Ghana for sika na yaje no ye de aye adwuma sei IPPS fo ni nyina de yatua obi aka ema Ghana ye ne ka biew e wa nyinam kane ho sensemu because anyasa na Ghana ni kotua sika we yachi na se koba se ni nyina chi se yisi for da so de car black obla be di mpanifo ho ya okruma na afin so mpanifo ema Ghana fo ntia se free ne kosa coupon no munyaaje omuntua bi black obla me se MPs enchance ye ntofu we ngom kam V8 na so kojina no atwagum no otu no okwa black obla am telling you nyasem kuma V8 baako ye fuel pan full tank na otu no wasna black obla enya kakuma o na hwe amododo na omu nyina ntua saa no ntu aboa o man ye bisa o na omu nyina ntua saa no eboa o man mampani tu na convoy ye di na chi ekọ obi afu na ye di agum free na ordinary Ghanaian ni sika na ye de yesa adwuma black obla man ye bekoya nim omontra senya hyehyeye sabi mpanifo se ofin hu nsuo eno na de no anenam ana anya saa obi adwuma oye no ehu akwatua ni bi na odididie ebi na de to aduane die adentina ye se minister no office o mazika ya de kwesiesie o ma no adentra ya de kwesi san fridge mi ne ma ya de bi toka amifango edigun egu ne di ne kan de ma no ne mabawa ne driver ne ma hodo e ka ho de obe shepu ne flowers so na o mazika na di tua ne ka adentra e wo mra mo so makafia so na mo muntua bi na mo de sa ato ne begu Ghana ni ordinary Ghanaian so no na mo dwene ye ho no so they are clearly telling us say they are no leaders. They are clearly telling us omunye leaders. Can ni hwe hu ni say ni manyina didi anso no pani ni kura didi hwa bad time those days enya na bad time kwala we mu bi those days ba kobna bad time etifia ne man ye simple be make sure so bia didi awie anso no bad time na ye den wadi bi yetumo fufuo wo fie etoda kura bad time nya bi boda enna kira wo say wo possess leadership qualities enya ye nkofo ya Ati asiye, mwadi diya mei mwefu ya dontro na munam kuro na mbufasu na mujimani. Rozilik kasa kesiye fe dampa na mutitim. Ena Ghana ni the ordinary Ghanaian na masa asesa nkonu ya nato nukonso. Seye ni seye ya omani yebesi yapene ne mpuntu on ema ti yebesile. Sedi ya makano mmeki sure say obia juma bia shane nsa nkunti abu onya juma. Obia jidi na juma ho. Enti peni bia meki sure say juma na waye no. Onfe na ketua ni bi nidi. Onfe na ketua ni bi hwe ne ho. Sa pe dia mesene ne manketenkete amjiji ne nyina no sa Ghana ni obi anya bia nkanye se ne nkaya ba abotio omunyaage na obi andi na adwuma ho na kana amo chiche ne nka efe se nkomu su betobi na nkomu su atua bi ne ye nyina sika ni mo ayedu na Ghana nkonu ya we ya free ko because o chiche nkonu ya de toa obi na se wo wansu abia wo huni sa de so ne mu ha wo huni sa wanwansi de anya sika babra kobena de otoka se ne ohuna mane pa bi se light ne ko fa ye to sen ko hwe plant esiwo ye koto de begum a woto 2000 Ghana cedis ayesen 200 cedis ehwem na ekọ na woto saa afa ayesen aya sika keto anya sika keto a enti e besere mpese betua sika bewie no na anya so mfaso emperifo make sure say sika na ya beje ne behu bra ye de abo se be ye kire be Ghana ni tua to a na ni mre na anya ne ya 43 minutes after 7 a.m. Kojo Samibi mahunsu mponi I'm making the point Kovi Samibi akasa. Good morning. Good morning. Samibi wa kani nyina na Hitman. Uwo DLFM hasini. Yitu ya uka ode yede.
Didi. Didi. What the other? So did bufu or so car bufu and one other show. In Shiraba make his statement be say MPs ni ministers no. See, Hitman say me nim ni nti African leaders na nkasa no. Any African nkasa ni suban sifati. Okay. Hitman MP minister transport fuel free, utilities free, telephone free within Ghana, water free, electricity free, domestic staff, one cook free, one steward free, one gardener free, 1 day watchman free, 1 night watchman free, security escorts free. Into 28,000 Ghana cedis a month, and it's man omo de yeden. It's just a question. 28,000 to 30,000 Ghana cedis a month no omo de yeden. If car poor the nam ni fu obu ni ni obedi omo mo ye adwuma ma no krampo aban na efa ho ka ni nyina e free. Bibia e free. Ba mi ye adwuma o DLFM ye tua meka sky ye de ma me na no na me de yeden me de fa ka ba no na me didi wom se me o ma bia me show me no na me de yeden me de show mo. But here's the case, health to crampon or hospital poor more crampon, a free money in a bushing for. Meboa catch him say meboa. Bibia free. Inti adentina Ghana need to send me. Me bra me Jimmy pay. Send me chika apuna se me tofu na me ntua D levy 1 cedi. Na minister to one mo bibia free on to yebi. No mo to one mo shembra. It's sad. Killing tria. It's man. Many beda bedeno. Anakila bitua. Many beda bedeno. I say, senior Isabaka Matthew Matthew 23 verse 4. 23 verse 4. 23 verse 4. Almost say embrana emu odu ene ne e den e di gu yeso. Nanso omo de omo nye de omo ntue bi. And we are crying out loud. Nani omunima no so omote workers even setting allowance puna omoko tena so omo se D11 ni se omote was setting allowance from age meboa but ye brewa say e na ye se bibia digu tax men ka say tax nyo tax yo be nipa ni mu bi nsi na bi mu so far say wo ye adwuma na ye tu aka no nko ade unsi na obi o cause adwuma na wo ye no say uye ejuma ye tua aka say o de behwe on ho so yie meboa ba mu jiji scan ehu ni amode ye cause bibia mu ye bia e free edan a utimu free light free bibia free na me amemeti ya say e bia emfa no say meje 400 cedis a month so far say me foka nko ade that tax me tua bi indirectly me tua bi mo obi ti abonti amane nwene say omo twika asen kwa na etu ada tax utimamuni na onam form you are also paying it kwaso fuka utu yaka de etie ne say eba say omo hunu say niam ankoye ma wo mo betum amotum so ekeka mafu na ekeka madampan aha ebeka ye nyina ko me nti wo ba bi ada say ye the tax atufu o so affect prices what be that ye nti kroma na ye di levy buy say the levy buy okoto ade omo say till 1% na 1.5% and omo dey buy 1%. Sure me boa yes inti indirectly account intimate na fie nwene say won to ka inti ntofu o cause obi a wo foka nkwan de driver no sika na odi go tofu o and na numu na ye tax ni free o and na drivers ni hwe na say mo ma omo mu betum cause onye adwuma moka okay yes onye adwuma moka right me baby an okure da me de beto okay Kofi Anope one make you a point and thank you so much for your submission 47 minutes after 7 13 more minutes to hit up all the hour 8 yeah for course no kakra my cow said Lumba super natural mineral water na that room and more all my wakonya ma won so afre na wodo submissions about 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, it's man. Me ba chefro say. Mama celebrate my last stop. Mama ma minti wa no pay. Yankopon sra mo pa mo ni aduma pa mo bo ama Kristo. It's man. Mama. Hello? Hello, Mama.
Debbie. Mama Homa no article. Good morning. Good morning, brother. Roger Rosay. Medini, 499. Make us a free time away, 499, I'm into one pay. Brother, winning. And nobody will hire not say, yeah, any count. You were Ghana, how? And yes, a Ghana for more use of V8 near the other. Brother, yeah, did a move ready, a call 2000. V8 and never Ghana hanging eye. V8 and never Ghana hanging eye. Sabi Ghana penny for 2 hours of you. Light or moon you. Water or moon you. And so road ready say, I think the road ready say, I think it was road ready. Equal 2000 V8 what Ghana hanging eye. Are they? Yan just say, yeah, was Yahano. Yana Sabi Yen Munyansa. It's BBA near small beers from her. BBA near small beers from her. Yeah. And no matter what Sabi, a appalling. And penning for a Sabi, almost so. I'm not what to say, you. Not what to say any a 2 abba, and your mom could do baby or modulo. And to tell me so more young to say, Bia. Almost who say, no more to say, not almost to say, can we dip my canon? Omo yamra no mo hye no ma omo nwene se sabi no mo te say na omo nya saa obi eni wa sabi obatena so saa tena so saa yo but nti omo dwine a sabi omo nwene na emwati mamufo ene Ghana man ni nyina anya omo nko amo ho right no omo nya setem bia omo dwine omo nko ho no emre bi omo ba hye bia ye de be ba omo adan yo but yabre good morning. Good morning, Hitman. Maybe I show what you to say. Yami Adam. Mami too. Yeah, who your pa, Mami too. Yeah, I'm here. Can I tell you what you am my pa more Boma Ghana man? Hitman said you more can I am paying for yes, slow moi, Sado Moji, Yahopa, no Munim say, Yan yet to Abama moi, and Casabi payer or be Genoclano, so bet to me a constituency say, oh, ye say, Medabwa constituency no. Moda kemi free, moda demi free. Chese mubi be free. Nitimeme for no more margin ya wo. Inti bla ya bla no more misa omo say. Sebi no more bla na. Yeah, my tax no mumu dini free. Bibia mu yusi ni free. Mundi ya wo. Ya can de me ya say obe hu say quality bi baba be dro no wa support mpanyimfo. Ono amre bia na. Aneska ni ya bla ni bi. The other man akwaso ni yenya penny ye yo. Uni akra ne so otewo na onya ade ni ya say yetume pe me ka kire no. Nti quality no mo ba na mo kanta ne ye ka no kra na omo njini no. Nti so omo ntimayimi. Ituma adwuma pa mo ye de nyame nhira mo. Na adwuma pa mo bo ma Ghana ye da mo ase. Me da se uti ate. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, Frosay. Kofi man ya shama da mo city. Kofi ma minti wa no pay. Hitman ti ma so am be kan. The leaders know they are wise with sharp teeth. Minti na mekaza. Won say yenya abandi ba so ka say e-levy ana betting tax. Akasa de no won say unim say sa de no. Omunim say account. Thought as e de ani no abu e kra bia say ana say bia amanoni ana say bibia obeseni sky de amano. Unim say o seni a betting no. Nti ono so no kwa kodim. Thought as a that fool as some na abani say no. Omo ntua bi o. Thought ma say ye na ye tua sa scam. Aka sa tax na we am betwe mu na nke wo a. Aka ni say o ye nyina na ye den ye tua. Okay. Nti ye nyina ye ho ye den e kom. Ana say ne kojo sa me kan no. Tanka tax say no. Anka mo gije na anka at the end of the day ne bi hu eson fa so anka ye nkasa. Thought as a bat. At the end of the day, no, yes, I be on say a can still a cost road there, and they say you next for the camp, then they say a monkey to Ampona, Ghana for a pharmacy. Yago and cat also want to pay. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir, my pastor, Frosay. DJ Hitman with the breath food. More than so much. Right, so I mean, you want to pay. DJ Hitman, sir, as soon as you know, Geo money will read a man. It says, I was here a brand you be fast so abresa Hitman he sa fuel semina wo kan me say obu o kura ni coupon no ni tank na ye ma wo ntu bon so de yi na ba coupon na ba na
Ubu se no kone ubu wan so wajiska. Eti Hitman, the tier no obi nto aso. Why? Afum medasi anapay. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Oh, what to say? Me pa show you who your pa na wo so. That's why she. I'm not paying me that right there. So I'm not going in. As someone more cano, I am pow. You mean me a bear master, me be me bow. Any upon walk, and in now, woman. I don't see my ministers in a day. One who have one nothing move for a year, Juma discover. I mean, not cast editia one cano. One day, one water one. Time to say, now, a Rollins by at all one. I see a chum. Ye chum cry, young chassa, and to say, on fan concerning parliament, one with the choir. Touch one day later, one gun and a so. One stand fast answer say, none the money we are young chum. Yes, a better one with that. I don't know, Mr. City, my force. One when I hear Juma Disicaba, oh, sorry, I would discount your finger, or be the young minister, or be a man appointment here within 4 years, you know. No, I see a dime, one young one for exam. Not to my money and war breath. Well, some is free. Not to Mexico, the man, a big 800, a big 1,000. That's the car we will to me the high dime. I then about a Nipapasiata. I brought you be a Jumani, a manisika. As soon as you may become an India big tour, Ghana, that be away a Juma, or I am minus. I don't know as a matter. One wants to sound like you. Now that I'm not going to be for the one, so no. Then one will say yes, we do what we are saying. If it's a 1 more year, one will say, Bokina, 37 years, and will rule a minor. One will near warrior or minor. What to put near my years? What to put near my years? I am for Naya. Now one person won't come. Now, Mr. Ghana. There one more year, no. One shall not only be best for the one so. One will say yes. Yammy or dog. It's answer war, the any brand a cat. And to one should be the year, no mine, and no one quadia, or be the of mine so. Or I am against our money or none a year and the money in the bush, any ministers and then one there. I don't think I said matter. Say if I would treasure and the patrol. What is so? As I drive one affair, so one would see so year, what my salary increasing petrol, 1 liter beer, 1 Ghana. Bonnie Dan or my I drive for you, must also be a driver in your car. And I'm not taking one, sir. Right. Meaning a man from Manutin, and I am a Bapani birthday. Oh, wow. Mrs. Doris Boating, when you're 52 years, Yamilton and Quandam, Babusiani, your man, happy birthday. Right. Auntie Maggie Yankopon and Cat. Right. Bye bye, Auntie Maggie Yankopon and Cat Wonso, 106.9. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. My patch your say. Yeah, from some free tema. Some mammy to want to pay. Hitman, and they made them wasipa, sir, program we are no pay. Makuma swadi pa and come party. I don't keep on now, Casawa, no beam. Why are the program we for these issues? No, as well for almost a problem. No, I must a frame was swafon. Ye mum ye gonna phone, Timon phone and here phone. Yen yes was for problems. Need must so be pa no more ye brew. Omodum and a brew driver for your parliamentana. To the whole day, the whole year, and Raben almost shy, whoever your mother dam free, petrol free, beer free. I drive no better some free from here to Boliga. I ask them to a bed drive on upon that and a Jew. None if you can't get into when you're in a bush, so most yet to take. Will be so ice water, no more genetica. Will be sebi kayo, when no Nikomu, no more genetica. No more da Viet in Lancusa name Mata Simona a bro as I so. Or maybe be you, the name of Kosovo, my moody. The whole world, Ghana, I am bossing baby. Okay. And you have those in Scaffold. What is Scaffold? Say a cosa. It's a more problem. Yeah, problem was on best a problem day. Ye mum, yes, one more problem. Assembly account wafer. Okay. Now when I said I'm running Hitman. Women who be any yana. Ebe. The same living. Mate. Pharmacy. Yes, we are not yes, I want Jessica Sudi. I think that it's more than a year. Yankopon and Cat won't so want to pay. Good morning. Yes, sir. Fine morning. Gideon. Yes, sir. 30 seconds, Yanko. You. Hitman. Yanni and shed them and Yamahu a contact cassa. Na. Tell me about focus filling station, baby. Only 5 liter can. And a use as a white or so machine.
ana yo so ya it is ebu akonta no pa yi a 5 meter can no yeti wa auto tangalons eye wa kokuma se ba yati 50 Ghana it is yeti driver 50 Ghana a day na so ye adwuma bo so me ya yati ni tikada da na he 15 million obi ye adwuma ma obi enemre ye yetia ne 10 million it is easy ebu akonta ni ya ano odin aya na yo ye ni program na wasi enso na no odin hwe yebu akonta pa ano odin yen hwe ade ni ye kanyen ti emra kakra na obi akomu enyu no na ye be so kwa de ku school na ntinzi school mu kakra primary school ni bi ni wa fa froda e was abrenum e ko fu se ubewie middle school nene Jesus for nyina ye primary school a omu manufuo e wo school mu we yawo awufuo futuo atia tonsuo mu kura ene ni nyina ye o wona right nti teacher ni mo ba o school teacher ni nti obi ba no hwene ebi ebre ye ni amfam to bre twem no e ye hu se ti se ye kola ni ye ana ye se wom e ponifo amota ni ma we nyina ba no mu nyina mu ko school ni ye tia mo ni ye bo ma ba e ti je be pa na nedura ye mo kola ba kola pinu okay every day ope Gideon pharmacy Hitman yeah umre ninti woni nyame nyejuma Yankopon enka ho good morning. What too bad we do a very final caller na fe ya rap up Lumba supernatural mineral water one other room and no pay one more akonya ma won so watumi afre na fe what the wadin chere aba Anidaso Obia mood show you so good morning yeah Mrs. Minta yeah mami too Bagwa mo bakaya aba ye ko yi lazy betting tax mo tuna efidie we aso ka se ye wie no man san chitila meswaye ndia mo kai sa asem no robbing Peter to people se no ana ewo mu no ti aye ni me ho dada wo ya ban pani a wo na wo se wo besome me ma wo dan dem mi twa wo light bill mi twa wo water bill na even what's am me hospital fun nti wo yare a wo be kwa brochi akosa ho yare fun na mitimi na mpo no ni omu hia ni yenyanyo ena ye sa kwa ni ye kowu ena ni 3 days ya madam ko ba ko ne ba 17 years strike ya wewu ss2 aden se yenya den se imi hu se omo bet na ye so as omo bet na so omo be kunyo so bet na so omo be sum ye yo so bet na so se ye nso awo yenim se ya pa ba Ghana for ya pa ba o ya pa ba mpenufo mu ya mobo wate mu ya mobo mo nshembra bi beka mu mo nshembra ebi beka mu na mbra mo se ina ebi nka mu nti mo be ni afere se ya ye wom na ye di mbra no so no ye bre mbra mo mo hye no ebi nka mu ninti ebe di ye wo se na ye skembra no to ye so no ye bre right yes tra won yes tra won omu ya mobo wai yes tra won ye mbewu ya dofo wu yes tra won but Mrs. Minta me da say mo Mario ascend we aba good morning your friend say I'm such a prophet at Grand Shadow 30 seconds yanko yeah nena nka minister o super to free o Mario brand pa bre say ye manyamani na o say na ntetu constitution ye na try ya pa ko no try e den when you fish a constitution fi o mayin na o man ska wom tikiti ska ka kempo wan fa wan ti na to petrol so a e betimi nkan ko betima hye Ghana tikiti ska o ye sa na driver for so to petrol so fi 2017 petrol 50 Ghana betinde 2017 petrol 35 and the petrol 50 Ghana the problem so bebre ama nipa ho tieno tentia ana ma mesa nko north ni for 25 inyem adendi ti odi mo abeka so enfa o ta mo fra no to mo ngima so ya o no be ha gbe gomem ni ko fa kokoma be adi amani hui no
know, wait. Tell me what in that count. Bob is a buso, Korea is a buso. May you set to one computer so. Only is set to promote over fuel. Yo, Mate. Now from friend, now may set to. Yo. Oh, because of one waffle. The person I come on money. Mate, may I say, good morning. Good morning. The Bachelor Frosty. Hitman Pacho, Dada Willie. Dada Willie, 30 seconds here. I send so bad. Dada Willie, Master Man said, me touch the young penny for me say, your Muyan said, Ghana for Baboon or Monsole, Uncle Kuntia or and Uncle Yigidia, or Munka say, a searching Eda almost so dachi. Yo, and pay and I make a job. Yo, Dada Willie, Yadasi, and I pay a busia, yen to me, and for course, Nibi, a call. Quadro. Rakobra. Etifuakasa. Ya don't say the Bia that you discerning listeners. Eufiano, Yamishra Mopa. Now, quotation who you were in for? Matthew chapter 23, verse 4. What's say? Or said now, or much at this wa, dumpem, and I do drew Ediato, yenso. No more man casa de Omonsatia Bakumpu, and Casa this one. Matthew 23:4. Yes. Oh, true. Some panisade, Matthew Trainer. It's radio numiansa, Yimunai, and a cancer sempa. No, Obia Pawonka kind. No, her not to Ghana Memuna, and a Ghana Malana, who said the Bible Naka and a Yajuman. Ted and the Cruna team near the air, no, or more, as they like, what can cry or rubber, and your best rempany for no. Said ye, and Santa Tekai and a grand swedru. San 1992 constitution a mamrano. It's about Casaras and Casa Ghana man penny John Dramani Mamu to me Senka constitution win because we had no more parliamentarians who Kitano. Over to Massano. On time non pet does be no one find shame. On time, oh, I'm telling you. On time non pet does be no one find shame. No more tonchene. Na yantinas is one man, yam bread consensus, the answer to the floor. Mama Ghana for no soon Casabi, the answer to the floor about Queen Domo Yama. Young Fanny say, I been to go for. Sana constitution it is a bay or crum habado. Yes, yeah, democracy in a year, Juma. Montontene. Na Ghana ni so ordinary Ghanaian. No common na dia de black of rat 10 years dos no duntino. En penifonte yen subi. Yi live dumso live in die. Mesre. Te se anya ba wie, ye ka dem po aba. Enti ye ntua na mo ye besere say. De mo kan so mo de be ye no. O mo fanya. Say mo anya me lead demonstration okruma. Ye ne ba betena lead demonstration aye o ye kire de tie mpenifo okruma. Say mo gigi sika no man fanya de mo de ye na say ye koba bio. Na next be 4 years achi ko 8 years. Number catch say easy for that's what the country dum so aba na Canada hwa. Ye be test ko kwa ye kire e de akire mpenifo no okruma. Ti bra kra men sori enko na bere nti no memfa woda we ma akura ba ko nso hye sokoba okumasa no hampa. Ne din de Dominic nti DJ bo ame wa mesrew. Dominic nyako ewo sokoban kumasi asante mantem na ene na woda nti no. Ne sister ne din e de Matilda ene abusuafo no nyina ne se wo ma na woda pa. Nyame nkoso a enhia no onyo ne kese pa city a wo ye e de ma abusua no. Ne do mo do no yankopon nkoso a ma ne hu mo na basa kese no. Ento no so nti happy birthday goes to you Dominic nyako a wo sokoban we efire wo sister ne din Matilda ana afin so abusua mu nyina so mo a woda pa yankopon hira no nti nanim emfantro na onya wo kese. Right, kwadwo medasi anopa kofi ya ko quick one Hitman fuo no unto bia eya o se hodwo yen DLFM a day so ya we say you doom light wa pa yan talk ra 10,000 Ghana cedis plus and ya to wa into omonhwe no munye nie na Hitman Mrs. Minta make statement be say obi wu ya concerning this strike here no kwabrana international television so say necessary being over pampered na yeti kuruma ye bedin komo na Hitman Michiame your one always Legon Hills right AMG Milano Nyame adoma wa kire ye fiada and we'll be here with Kanawu. Yes sir. Yeah, the Kanawu beba. Yes sir. The Kanawu beba. Yes sir. Wow, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Let me say good morning and come on live him up Papebi and I pay we here live on TikTok live him up Papebi. Thank you so much. Make out on the 21st of June Lumba Fest Jumedienum ye pa hontoma. I said I guess you come production team no. Minshaba Kodjo Sami B, Kofi Taylor, DJ Marion Ziggy B, and Afi Opambo, the one for Nyango Ponka for joining the morning show. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.